Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan Tadius Kristus. Ijape na siya marianan bani panorang sugot nyarion. Nabu isisehan nami marhiteho ni channel YouTube on. Hata ni nebata nagabirigapan si gano pari bata bani panorang sugoton. Kamis tanggal 20 Februari tahun 2024. Ayma tersurat bani buku Yesaya bintu 55 ayat 3 na makatahon sonon. Pateleng pinggol nima anja roh mahani mahubakku. Tangihon ma ase manggulu tondu nima. Bahenon kuduban nima padan si sadukah ni dokahni. Ay maidop niuhur na bani si Daud na manongtongin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus. Anggo bani bangsa Israel sangka na tarbuang si dia hu Babel. Langadong be pangarapan ni si dia. Buy si dia maluah. Kumbani si taronon ay. Janah bani pangahapan ni Sidea langadong na manangihon duruh-duruh ni Sidea sanggah mandopakon si taronon na bagkal ay. Ibaga situasi naman duli ay ma naibata padaskon otangan hubani Sidea. Otangan malas niuhur ay ma nasiol bubanon ni nebatama si Dea luar kumbani si taronon ay halaniaha halani dasdo hubani nebata duruh ni bangsain. Artini ay anggo sihol do bangsain tongon-tongon mangidah malas niuhur mangidah namadiar na penasirsir ni nebata hubani si Dea maningon jalon ni si Dea do otangan ni nebata hubani bangsain. Maningon ipadaw si dia do uhur naman dole. Manungon ipadaw si dia do uhur nalang porsaya. Janah maningon ipatotap si dia do uhur pikiran ni si dia laho manatap hadiaron atape namadiar na pinasirsir ni nebata hubani si dia. Ay maase isobut ne batado hubani bangsain. Pateleng pinggol nima anja roh mahani mahubakku. Ijon bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus. Yukap pon ne bata hubani bangsa ay. Basa sa sitong ni gati tumangdo bangsain ipodahi janah ipadas subani sidea hata ni ne bata. Tapi gatinan opetene bangsain lang manangihon hata ni nebata. Halani ay langadong dalan naligan subali patelengkon pinggol ni sidea jana roh hubani naibata. Namararti do ay maningon sirsir do bangsain manangihon hata ni nebata. Ay do napaluahkon sidea jana ay do nagabe haguluhan bani sidea. Jadi anggulalap do bangsa ay taruyun bani namasa. Jana urpa kon pikiran ni sidea dopak na adong iatas tanoon totu seng anjay idahon ni sidea haluahon na sihol bubanon ni nebata hutongah-tonga ni bangsain. Halani ay na paduahon maningon do idingat bangsain bahasa nebata sandiri do kuma na mambahin parpadanan pakon sidea songon idop ni hurni hubani siya Daud na manongtongin. Arti ni ay bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus mardingat duhita so nasa sitong ni pardosaon ni si Daud ilobe-lobe ni nebata. Tapi seng halani ay gabilang idingat na ibata bagah-bagah ni hubani si Daud. Nah, sonay mahumani ibagas parguluhan taon maningon isa dari hita do bahasa halak na boy mangguluk ilobe-lobe ni nebata ay ma halak nalang talup namin manjalohon idop ni hur ni nebata. Tapi halani baggalan do holong ni nebata mangidah kita ay maase pala iberedo anak ni nasasadain Tuhan Yesus Kristus
laho makop-kop hita kumbani pardosaonta. Natottu gabe sada malas nyur doon bata. Porini PHP ini ibagas situasi nasonape na dopakon hita ibagas parguluhan taon. Na ibatado mamambere jaminan hubata. Bahasa songon hidup ni hurni hubani si Daud. Sonai do humani hidup ni hurni ne bata hubani bangsain. Jana hidup ni hurni hubani si Daud. Doma tongon igoki ay marhitehon ni Tuhan Yesus Kristus na doma makop-kop kita, manubus kita humbani pardosaonta. Halani ay bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Langadong be alasan bata ibagas parguluhan ton ase manduli kita atap halani akape. Tapi maningon jolom hita politik ase mangguluh kita, ase martua kita ilobe-lobe ni nebata, maningon tetap sir-sir hita, manangihon hata ni nebata, ibagas ganupan pargulmitonta. Ase ulang ia jam kon hita, ahana dong bata, ulang ia jam kon hita, hapen taronta, ulang ia jam kon hita, pengalamanta, tapi tetap ma itangihon hita, naibata, na tetap sir-sir, marsahap, manise, mamodahi, rosi pasingat kon hita. Ase, mangguluh matonduita, anggo tetap sir-sir hita, manangihon hata ni naibata. Aido nagabe hatuahon bata, halak na porsaya, ilobe-lobe ni naibata. Amen, martonggo makita. Ajari ham hanami Bapa, ase tenger tetap uhur nami. Bahasa, pita marhitihon na tetap tangihan nami bani hatamu. Ijaya do tongon hatuahon nami, malas nihur nami, ibagas naman dalani guluh nami sikano pari. Alani ay, ibagas sa ganjang nyeron, ipondos ka nami guluh nami hubagas tanganmu, pita marhiti Kristus Jesus Tuhan nami. Amen. Oras bat taganupan, selamat pagi. Anduhar matongon, barang ahape na ihurjahon hita, barang ahape na siyol iparaya kita sa ganjang nerion, prioritas ta, nomor sada bata ayma, ase tetap kita, tangi bani hata ni nebata. Marhityon ne sonaido, marhasonangan matunduita, janah mangguluh mahita, ibagas malas nihur na kumbani nebata. Salom.